của pan si manai cho Ciklo John ta ada lang tuar mana hela kilo ciklo John ni John kholo tu lag avelo lag thek lang bolo tu John dah bikin aja Char lapan pin pra tuar ali lu hai ge tu Prang tok cing ali lu Ciklo John ta ada lang tu Ma tu Tuwar ka selampon mission sudah langsung putai nanti ko antini dun iglo. Lah ni rong lah non head jom lah black cooking preparing yang masih immediate palaman ni tu manggil angin cini deh kita mula tu 15 November bon gitu. Kita sudah lah anti area tu ni sapa lo, hari sapa tu ni kami rong su dak ukial dengan tongdan long ni. Alang itu mang kon sih ada tongdan sih. Lah ada nang plan. Dan last lagi patang kilo jalo lah black cooking lagi sih thau bangke. Pas ani asal klaim bon dia putar ni pen klaim bangke lagi jutang hang lo. Ada pen kan aju ta haro baroan si klaim bon aju si klaim. Klaim aju mak klaim patang mat ada bang dam. Anke lagi klaim ke chang hu pui sab lo ke di. Rong dam putih kalang lo. Si lagi si di panen akan kenapa kami harus si klaim ni. Kan dah tengok kita menomang lah sana kalau kita ada penkem lah juju pang thang kem lo aju mau patang deh lo jadi ada bangdang anke la bang so ke claim ke aimon ke 33.83 lakhs anke non ni tum na ka huri pen ke long ke camera tur phun iri pen da phur un nanti la so pata na lipi lo puji ke kita bang yang bang lah pulo je ni tu mana thek long lo non helang itu yang ta belang ka ali yang bong ta baba ron ta bang sel sila so bang ke ni tu mana i bang lah hana je alang itu kontraktor bang ta me normal so pot nang si bunai tu nang ya lo oh aku na repair tu nang pudi rupiah tu Nani ka? non mata me nang tu dah thek long lo jo ike mana tur phun pada long ke baba ron ta bang tai de le la non si bunai jon ta kang udah long une 1 kilometer dah khado mati. Pulang bangela, minit kabe ada kaju bangela sudah nanti hilik itu jai, lu nonton tak? Nani men tadi? Yang men kumen singna, hati orang sah. oh anke lada kopi lo hala kontraktor amen ke Soma tu punya dipok, soma. oh to Nang tum ladak nang ka humri pen nang tum laku tuwar ka kabunai puta kuan kethek kon longteng mane ku pisian tung ke mata pon ora depan ladakan sanika. Nili tu YAC, mate Youth Alliance Against Corruption. Ini tu bawa general committee pen. Nili tu pini ladak anak humri ke bang nang lang bangke. Nili tu bangke corruption ni dog de nili tu association tu. Association taksi pini ladak rongagora jengarong atwar kadarong at timung atwar long nola sotwar nang manay nola Dipok Sharma nai claim akam non black topping akam nai claim lake aimon ke 33 lakhs 83 laan aimon sila ang kan claim lo taso long non akam nilitum non ang thai long lo hala non ke manay tang apokali bang hala aprang ke dotang apokali apananta ki orna chetoro iri benda pur labun la bengke non cumanai tanglong an sutame non 1 month sunta belang bon tame arlongan tadi pang room si atau warang bong ta pu bui pon lun belon ta pang room un asila son akam ke ni tum season bang ni tum ning dog de la sin ni tum ki puji wa bangke lalo ladak chairman tame ahem tiko pateng lo la bengela so area long akit he ki ding tame la so kanang chelang de penapot non la so kamang li tum claim ini pun ang thang nodet ay sab si mandet lo pati karbiang long no lang ditong sonay claim ang gili tumanang lang tik nang claim mate kuson si claim ali tumtala so lam timang arju panang koklo lapen ke hala non la so chari bo ma sarkar tum phan adang li tum hantong pini anong pa junui phantong la tum claim ma tasini tum YAC association ta mi li tum tami alang li tum phan ne panang kokpo la sini li tum ki bonji bang lalo non ke bang ji non la monai edbang tami non wang la soda non prabjin men so tawar ako black topping non ki pitang son thaksin si odang ji la pen ke la so kam ki odalong ratu maning samjin nei pulodang te ladak so gari kang berado rong kang berado la pen rong sordo adang litum phan parju bensi tawar misen ma heno male tum hanta paklang bonang ji la an lo te ni litum YAC association pen ni tum Youth Alliance Against Corruption
solution tan nilitum tay ninging sampo asini tum pini ladakan nilitum solution man tanang huri nang kok lo ente nang le Ladakh constituency MEC Sorbon Teleng kapon pilo ke puji ke alang li phanda songsi pulo gipu nangi alam thela pulo alang li stame non la soiria long galang li tumsi non ma ke alang li tumsi ke dolo mate ghaon do laso ade malong alang li tum la hisam che independent lang depin bulang ten li tum tak songsi li tum solution man tan li tum dang li tum han ikroi thek boban li tum kelang ding unto asini tum dalang li tum aphan aron atang pen aron ateng pen li tum han net nang ko la theni li tum ke youth alliance against corruption pula silin tum ke laso corruption ahin ban li tum ke against tum pina hingi tum solution ban tam li tum hanta claim nang ko